thobela le gona re tlo lebelela maths wa N5 re lebeletse derivatives. So re lebelele question number 1. Question number 1 is determine the derivative of f of x. F of x are re file le 1 minus x divided by x plus 2 from the first principle. So from the first principle we know the formula first principle re nyaka f of x, f prime over the limit h approaches 0. So enjoying while before then that's our f of x plus h more than x refagala x plus h minus f of x we change all this by divided by h. So what ka yona ka mokgweleng ka ona o thewa ka the limit h approaches 0 o ngwala the limit as h approaches 0 fihla mafelelo, then mo bona x of x plus h or 1 minus x plus h all divided because f of x are like fraction mo bona x ka fase of x plus h lo x plus h plus 2 minus f of x are ka mkhweleng ka ona wa 1 minus x all divided by x plus 2. So ndeka mkana gona wa idea wa divide ka h wa thewa ka the limit as h approaches 0 and o tsamongwa equals to wa simplify jaka fraction ka godimo minus times x alpha 1 minus x and minus times positive alpha negative h all divided by fraction le a negative ka mathogo positive re ngwala ka mkhweleng ka ona ya x plus h plus 2. So re minus ka f of x are now ndo change re ngwala ka mkhweleng ka ona ya 1 minus x divided by x plus 2. So o le wa kanegile ra go divide go fakala e ka ra brackets ra divide ka h ka maside or wa avoid the confusion gore ge le fraction je dintši le fraction je dire o end up all confused. So o thewa ka yona ka mkhweleng ka ona wa equals to the limit h approaches 0 with a cross multiplication a multiply na le and a multiply na le, then at the end the denominator the multiplier or x plus 2 a multiply na le 1 minus x minus h or minus again or x plus h plus 2 or multiply le 1 minus x all divided by denominator they are multiplier jona ga o di change and how to simplify any further on the x plus h plus 2 multiplied by x plus 2. So go ra tseba gore h is divided by 1 le yona ra di cross multiplication h ja multiply ja ka fase and 1 ya multiply ja ka godimo, then ra ba le multiply by h. So what tell le yona or multiply the product ja ngwala limit as h approaches 0 or multiply the product. The another multiply product is something else in it's below from grade 9. Was all multiply the bracket jpd or x multiplied by 1 alpha x or x multiplied by x alpha which are negative times positive of a negative x squared or
x multiplied by h, negative times positive, alpha negative xh. Ka mokgwa eleng ka go tshwanetse tse go multiply di bracket tse pedi from grade 9 e ke nagana gabotse. So watla go 2 ye or 2 multiplied by 1 gore ke positive times positive alpha of positive 2, or 2 multiplied by negative x alpha negative 2x, or 2 multiplied by negative h alpha negative 2h, alpha negative 2h, negative 2h. Then o feditše ka bracket tsa mathomo o file these two, then o tla go ya bobedi wa gore multiply negative ye times positive ya ba positive, or x multiplied by 1 alpha negative x, or x multiplied by x, negative x times negative x alpha positive x squared. Then wa tla go h wa multiplies ka lebaka gore batho ba bantši ba ka ntšha ko multiplication or negative x multiplied by positive alpha negative, or h multiplied by 1 alpha negative h, or negative h times positive x alpha negative x man alpha negative hx. Then wa tla go 2 negative x multiplied by 2 negative multiplied by positive alpha negative multiplied by 1 alpha negative 2, negative 2 times negative x alpha positive 2x, then e brackets tsa bobedi. Then brackets ka mokgwa eleng ka gona ya go divide. Ka fase wa change selo, ka fase no ngwala ka mokgwa go leng ka gona, wa change selo ngwala brackets x plus h plus 2 into x plus 2 times h ka mokgwa eleng ka gona, wa ngwala times h. Then wa ka godimo lela rena ka godimo ke di fitše di cancelana, rena le x positive x minus negative x di cancela gore ye ke negative ene ka mo ke positive, ga re no cancelana. If masone ya swane le negative negative e tlo add, then ra lebelela rena le negative x squared plus positive x squared di a cancelana, rena le negative xh ya cancela leng le positive xh, again ra ba le positive 2 ya cancela leng le negative 2, ra ba le positive 2x negative 2x ya cancela leng le positive 2x. Then re šetše ka ang leng, re šetše ka negative 2h and leng le negative h. So swantše dilo tše di šalang o šala di tša go ba le h o di kgone go ntšhang common factor. Go ka makala o ya fase o se ne common factor o lebele gore go ne le something wrong. Common factor ra gore re na le h in both numbers. So wa thoga le yona wa the limit, o thoga le the limit ka mokgwa eleng ka gona as h approaches re šetše ka negative 2h leng le negative h. Ka fase ga o change selo tlwala ka mokgwa leng ka gona le gona wa ngwala x plus h plus 2 x plus 2 times h. So wa tla le yona gore the limit ge h approacha 0 wa ntšha h as a common factor, or h into minus 2 minus 1 gore o multiply le go wetša mo ka fase o ngwala ka mokgwa leng ka gona sane wa x plus h plus 2 into x plus 2 times h. Then wa theoga le yona h divided by h ke 1 dia cancelana, then after mo ke mo o substitutang h mo bonang h o fa ka 0,
after o divide over negative 2 minus 1 over negative 3 all divided by mo bonang hitšo fakala 0 or x plus 0 plus 2 times x plus 2 ga o sa faka limit jwale ke mo limit felelang gona mo then go tlo simplify fela tlo go fa negative 3 divided by x plus 0 plus 2 is swana le gele x plus 2 and x plus 2 ka gore tše di common o ka nna equals to wantšha negative ka mathomo ya ba 3 divided by x plus 2 all squared then ya ba gona go feditše ka the derivative from first principle ye ke final answer gago so re a leboga